Kulak ısıganda biri uşaktap jatat degen söz yeti var kalsa şirk bolabı deyt. Emi şirk emes, biroq tuğradak emes. Kulak ısıp atsa uşunda etken, gözün kıymıldabaz jakşılık bolat eken, jamandık bolat eken, çayga çima düşüp kalsa biri ögelet eken, püflep naraka üylep kaçırıp anı, şoğuk. Şıpırgını kapkası jaman bolat eken, dağı minse mintet eken, tigise eken deyt. İlgeri, biri mintip çay içip atsele, çama turup dur da anan çama varken de iki yol basıp koyup kaşık menençe. Anan keyin bir malda eşik açılıp gelse de kaynanesi gelip kalktırırken. Ana kaynanesi aytatım işken deyt. Men gelesem bir çölmök var eken düşüp kessem deyt. İki jolu biri başımın baskanday oldu. Ese bu aytatım iş kap. Oşon dalı bin sındır nara kaçırıp koyup. En bu söz emi. Janagı bura süylөгөн gülgөнгө жакшы деп кет адам жеригип калганда ичине ушинтип мындай бир күлдүрүп койгон үчүн болбосо эч кандай тиешеси жок bizde. Көздүн тартканы, анан дагы бир неке болгону, дагы бир неке болгону, анан колун кычканда пул көбөйт экен деген, мындай кылып бир неке кылган, ошолордун бардыгы жок сөз.